Ada kira-kira tandra-tandra papojit tarin adikta. Nasabak iya tu tojoke mamulu, iya tu tojoke mamulu biasa netiwi malik. Iya ro maliwe angka sokona, angka italona, angka pacodona, angka burakna. Ternyata ditelusuri iya ro denre pacodona, talona, sokona, burakna, angka mana pabetuanna. Ternyata ada filosofinya. Ini perlu dipaham. Iya tu torilota macalagde. Ada kira-kira maknana. Yang pertama engka bunga-bungana. Iya ro bunga-bungana memaknai bahwa iya ro ini engkewe hadiri ilalenna iyewe aswewe mak bunga-bunga atita. Mak bunga-bunga atita untuk menghadiri acara peringatan maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu merasa gembira. Natandra engkata mapuji lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya puak narik uri tepui asenna Nabi engkalalu ki masalawat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meloki malampi salawat tak jadi, meloki tengah-tengah jadi, meloki mapuncoi jadi. Yang penting engkamuki masalawat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku, nigi nasa melo masalawat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majapuri asori munrinna kung Allah Ta'ala engkai riwering syafaat boleh rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, rilalenna apa namanya? Ia biasa ya bumale terbuat dari pisang. Yari kata makada bahasa ugina bura uti. Aga kira-kira maknana yang bura utiwe. Ia ro bura utiwe narik korilapi ulina tak mato pada rilapi si ulina pada matoli senah. Itu menandakan bahwa iaro ini rufatawi nariko engkaki mapuada engkaki mete yariga engkaki majanci tapasi taru laloi aditta. Kemudian biasana nariko engkana bura berarti malas iki pacodo. Yaro pacodona terbuat dari bambu. Kemudian di najaji ya codo ke nariko di riciru kiyolo yaro awui. Artinya apa? Yaro awo ya codokan riciru yolo. Itu menandakan, diartikan bahwa tapaciru laloi adit tahaderi dilalenna iyewe masijie. Tandani makkada malam ya katai. Naikia meluki mangtelingai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati dan kami muliakan alena tumatua menebihkan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangka. Sama-sama kita hormati dan kami muliakan Bapak Wakapolsek Palangka. Sama-sama kita hormati dan kami muliakan terkhusus kepada Tomatuaku alena Tomatua merebihkan Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawen sekaligus Imam Desa Beleh. Sama-sama kita hormati dan kami muliakan alena Tomatua merebihkan Bapak Peta Desa Tirong bersama Ibu. Sama-sama kita hormati dan kami muliakan Bapak Imam Desa Beleh, Ibu-ibu Majelis Ta'lim, para penyuluh agama Islam yang sempat hadir, dan seluruh teman-temanku tokoh agama, para alim ulama, seluruh jamaah dan para tamu undangan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya
nasabadi ulit tapumanang ya serta kacili-cili nasabanari kumelo yung tapuha serta kacili-cili mengatai yang manirubawa di zaman Arabi asara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magi nama dodong cakarudu ni kapan detoba cakarudu ni bu yang mari kita bersolawat dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakun mengita buka mata tak buka ya kita untuk pahangi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Masa di mana nih kapan? Jadi ini gini nabali berasalku utama na boleh limakun rai. Nasabat dinre ega nama kunrai nasamang anak bawa weng kalinga. Jadi ini gini makunrai kude nabali berasalku en ladwangi saling kulak kaina. Anak-anak yang tidak menjawab salam saya dega agama adu tawalat tallo. Setuju? Jadi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah falahu 'ashrun amsalihha. Wa qala aidan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Sininna tomatwa malabiki nania sarasura malabiki sidang jamaah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Sindi asukuru kamaraja na werengeki kung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabarilalan na iyewe unrong mabarakain atau pada engka madepungan ribola malambig na kung Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu kegiatan ialah itu memperingati maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mamuari nasabah dari ketak rilalan na iyewe aswiwi sahabat nasabari nato pada engka matampa barakah manginri pamase madararing ini nawa
nasi rujuk-rujuk ke tomak perintah tak si bawa masyarakatna nat tujuh laleng anak darah campengana desa Tirong nata buka parupusanna kalolo campedana desa Tirong macui tufa jandana lebih-lebih pa dudana. Alhamdulillah jamaah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya berbicara panjang lebar, mailo ka yolo tanaiki, aga kira-kira tujuan tajuk kama maulud. Nasabak mega tu tujuan na tawijuk kama maulud. Ang katujuk kama maulud, melo mamatu mijuk kari masiji malat talo. Pura nala bagian alisun. Nasabak memang ia tu tujuk kama maulud ang katalu. Nomor siti ang katujuk ka mammaulu, ang katujuk ka mammaulu-mulu, ang katujuk ka malulu-lulu. Agar yan sa tujuk ka mammaulu. Riasan ni tujuk ka mammaulu, yan ari tujuk ka rimasijie untuk memperingati mahadiriki makuto para mengkalingay sejarah na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay rampi. Tiga to si riasan tujuk ka mammaulu-mulu. Riasan ni tujuk ka mammaulu-maulu juk ka matomang maulu. Tudang matoy rilalen na masiji mengkalingay. Na iya kia tujuan na taniya sejarah na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merong neng kalinga. Akan tetapi letu na ri masiji mataruna sande riberin na masiji matarui matindro. Iya mali na kalinga pura mali dibagi mali. Season na pura dibagi maliliga katawana manoko-noko ni iga may masuk ko matindro. Jadi wapasengi ajak lalu tapuji sandre nasabah iya tu na puji sandre marumu na kan napadilak ke jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian agak tu seriasa tujuk ke malulu-lulu. Riasan ke tujuk ke malulu-lulu jok kamu tu masih jie. Na padece ni tudanna. Na ekia letu nari masih jie. Ia mibawa si mata najama lele macarita lele maruka tapi biasana kebanyakan ia tu maruka iwe kebanyakan poleri urwan iwe makun rai de na maruka. Betul tidak ibu? Kebanyakan biasanya nariko acara-acara seperti ini baik maulid makuto faru Isra Mi'raj yang paling melesi macarita urwan ega ya harga makun rai urane joro merutane urane ga malisi macarita ya ga makun rai di nagagalo mangaku magi pas sabari ya rumakun rai malisi rande macarita ya mamatko panasiba papinandin na narik kumanyemu-nyemu ya roritimunna pas sabaran ya tumakun rai na pakromiman nasaba angka matto manana melo ki kamisemi manako letega ki tak coba negara akadaki Adam ibu coba ki makada Adam ya ronariku makadaki Adam tak buka gati moyare gata tutu ya tapi nariku makadaki Hawa tak buka gati moyare gana tak tutu aku itu mondro marah dasar Hawa makanya itu makun raya yang mematuh apa namanya mapapanadina na kukuramana na cerita pada narupataw tapi tanda ko nyawasan nih koto meron pula di China pula China mega malasi macarita tapi wengkali nga kariba pindah pulik ko jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya rasa insya Allah semua yang hadir di masjid ini termasuk engkamanangi mapuji lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nani ini dipuji kana ma'i fil jannah. Majapuri utama malangi mati ridalenna surga pamasina Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu melo kita masuk surga. Melo ki magati yari ganadi. Di nagagamate. Nasabaya to yaba to nawadi kita masuk surga nani kumati ki jolo. Tapi insya Allah
semua yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janjinna nabitta kana ma'i fil jannah. Majab uri kutama mana ngimati ridalanna surga pamasina kung Allah Ta'ala. Melo singa jorong taneki. Tapoji nabitta ko. Tapoji ka nabitta. Nabitta napoji kiga. Ha? Tapoji nabitta. Ada kira-kira tandra-tandra papoji tari nabitta. Nasaba iya tu tojoke mamulu. Iya tu tojoke mamulu biasa natiwi malik. Iya ro maliwe angka sokona, angka italona, angka pacodona, angka burakna. Ternyata ditelusuri iya ro denre pacodona, talona, sokona, burakna, angka mana pabetuanna. Ternyata ada filosofinya. Ini perlu dipaham. Iya tu torilota macalagde. Ada kira-kira maknana. Yang pertama engka bunga-bungana. Ia ro bunga-bungana memaknai bahwa ia ro ide engkewe hadiri lalenna iyewe aswewe mak bunga-bunga atita. Mak bunga-bunga atita untuk menghadiri acara peringatan Maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu merasa gembira. Natandra engkata mapuji lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya puang narik kuri tepui asenna Nabi ta engkalalu ki masalawat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meloki malampi salawat tak jadi, meloki tengah-tengah jadi, meloki mapuncoi jadi. Yang penting engkamu ki masalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku nigi nasa melo masalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majapuri asorimun rinna kung Allah Ta'ala engkai riwereng syafaat boleh ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, rilalenna apa namanya? Ia biasa ya bu male terbuat dari pisang. Yari kata makada bahasa ugina bura uti. Aga kira-kira maknana ya bura utiwe. Ya ro bura utiwe narik korilapi ulina tak matau pada rilapi si ulina pada matoli senah. Itu menandakan bahwa ya ro ini rufatawi narik ko engkaki mapuada engkaki mete yari ga engkaki majanci tapasitaru laloi aditta. Kemudian biasana nareko engka nabura berarti malas iki pacodo. Yaro pacodo na terbuat dari bambu. Kemudian di najaji ya codo ke nareko di riciruki yolo yaro awu. Artinya apa? Yaro awu ya codo ke riciru yolo. Itu menandakan diartikan bahwa tapaciru laloi atit tahaderi di lalenna iyewe masijie. Tanami makkada malam yakatai. Naikia meluki mantelingai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melo kata naiki tega kira-kira tapuji Nabi ta yari gana malih. Tega tapuji Nabi ta atau malih. Tega tapuji. Magi tega gamate. Ibu jimanang nasabawan dia aja makarin lain na atinna upuji Nabi ta mengatadiga tawa aku malih. Aja tambah sela insyaallah kemana mati tawana. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iga memang ya nabita. Ini yang harus kita kaji. Ya nabita si tonget-tongenna salah satunya nabi yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi besar. Deka dan nabi dikatakan nabi besar kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya juga nabi yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Pamase risihinna alangni. Narik kumat kadaki misalnya alhamdulillah peta desa mancaji rahmat rilalenna iyewe kampungi berarti peta desa luar biasa kesinna ampina. Misalnya
Pak Kapolsi atau Wakapolsi sebagai rahmat rina lena iyewe kampung ni ri kecamatan Palaka, itu menandakan bahwa peta Wakapolsi termasuk makasilade ampena ya rida sifat-sifatna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya rahmat kepada manusia, bukan hanya rahmat kepada Yewelino naikia rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan yang sama sekali tidak ada samanya dengan manusia lainnya. Digaga pada padanna. Magi pas sabareng. Nasaba ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napiri jadiam. Silolo na jaji pole ribabuana indukna mataruna pasuju irufanna riolona pung Allah Subhanahu wa taala, kemudian purana na pasuju irufanna riolona pung Allah taala mataruna paconga rufanna rilangi. Itu menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memimpin dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engka sewa waktu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matinro iritan aswiwi. Riwattunna matinro nabitta naturungi pusa ja. Riwattunna naturungi pusa masih bahwa na benena minta nabitta naturungi pusa alalina dan kanna malatisu, kemudian nalului nabitta pusana. Burana nalulu pusana nabitta. Ya ro pusana di nabiangi. Na iya kia nataro rika caiwe na padepungan pusana nabitta. Dek nama ita ternyata engka anana bapedi babuana ayar watwiwi. Lawan dari bolana nabita. Lawan dari bolana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na padanni benena nabita makritege nasa ya Rasulullah. Engka nasa anakku na kenna pedi babua mapamula nasa ele letu makokwe de na pinda pedi babuana. Dan karena bene na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasur nitama yaro anak yang dimulai, kemudian napinungan ipusena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakakna pusena nabita sallallahu alaihi wasallam silolo na dende nainung yaro anak mataru panja pedi babuana barakakna pusena nabita. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini mapakotor pusena pada pusena nabita. Nariko dito matape bodi mata coba-coba. Nariko pole rigalun na pole ridaretna matinro-tinro bapakna ritanggas wewe nariko turun pali ipusena attaruki malatisu, kemudian tanului yaro pusena bapakna insyaallah nariko tapi nungangi anakna di napa japen di babuana, akan tetapi wedi jaji mataru di joli-joli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan bahwa yaro idi rufatawi di bajak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, engkatolang kasewa waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam jukai perang. Tiba-tiba dalam peperangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam nakenai pana ulunna matarumat daracolo ulunna. Mesti dibawa Nabi sahabat. Kemudian sahabat itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mataruna commi darana di ulunna. Mataruna commi darana di ulunna. Kemudian pada waktu itu murana commi darana di nambi congi sahabai, akan tetapi mataruna nemme ia darana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasaba angkana din repura nemme darana Nabi aga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah nasaba angka kunasa kurang minum idaraku, insyaallah mabila dinaseng nagisaku boleh di api neraka pun Allah Subhanahu wa taala. Itu berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini nak tomat malabiki na niya sa surah malabiki engkai pada remasir pun Allah taala. Timbul pertanyaan. Magi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan nabi besar. Padahal maega si tongat-tongan na narik komelo ki membicara persoalan kekayaan, melo ki malik membicara persoalan agantengan, melo ki membicara persoalan kekuatan. Yang pertama-tama dulu, siapakah nabi yang paling kaya di dunia? Iga kira-kira nabi yang paling sogi kolinoiwi? Tentunya nabi yang paling terkaya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam.
Nabi Sulaiman alaihi salam tidak pernah dikatakan dalam Al-Quran sebagai Nabi besar Sulaiman alaihi salam. Padahal nariko bicara ki masalah asugir. Iya Nabi Sulaiman pintunna bawa bulana de naulit pakedoy. De naulit pakedoy tahu nariko de naganda 40 tahu. 40 tahu nak panaulit pakedoy pintunna bulana Nabi Sulaiman alaihi salam. Jangankan rumahnya, sekitaran rumahnya saja Nabi Sulaiman pasirin ulana bawang yang manenna yero batu-batu ewe terbuat dari intan dan emas nabakua asugirenna Nabi Sulaiman alaihi salam. Akan tetapi di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis bahwa Nabi besar Sulaiman alaihi salam. Meloki bicara masalah agar taken. Siapakah Nabi yang paling ganteng di dunia, Bu? Nabi Yusuf. Ya Nabi Yusuf asira pulona asira agar takenna. Idi cendi mi bawang agar taketta. Ya tonar yang mana-mana sendi lino. Maka kira-kira gertakna. Nangkana sewa waktu Nabi Yusuf alaihi salam sedang berjalan. Malalami pangulutan Nabi Yusuf alaihi salam, ternyata engka makunrai naita maker ladang, maker ikaju. Tiba-tiba Nabi Yusuf lewat, labut jolona. Di nasetingi makunrai matenangi maker ladang maker kaju, natangape pangulutan Nabi Yusuf alaihi salam. Apa yang terjadi? Mapuluh-puluh ladangi, mapuluh-puluh dagingi, mapuluh-puluh to jarinna iya rumah kunrai nasabadi mana nulis paketoi matanna napanna mita kalolo liwe gertakna. Aja na to penasaran. Insyaallah kurang lebih mo alina gurta Pak Muhammad Haris. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Nabi Yusuf alaihi salam melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba lepan ni riset dia bola. Lepan na riset dia bola, ternyata engka makunrai maceri makunrai maka cantikna. Ya rumah kunrai liwa ina pujinna Nabi Yusuf alaihi salam. Akhirnya Nabi Yusuf mengikuti masuk di rumahnya. Aga na pugo ya rumah kunrai dega gatulina jama sanganinna nagumbar pangulutta Nabi Yusuf alaihi salam. Aga naseng aga ya rumah kunrai napitangi witina Nabi Yusuf apa namanya makun raye aga nasa Nabi Yusuf inni akhafullah bitulade kana sari Allah taala nasaba yewe Nabi Yusuf alaihi salam malade itaput nalori Allah taala metulade ilori Allah subhanahu wa taala. Makanya de na tergoda pula di makun raye nasaba de na tergoda akhirnya napitasi witina aga nasa pangulut Nabi Yusuf inni akhafullah metulade kana sari Allah taala. Seandainya ini puang angka makunrai marololo macantik malibu manggatang-gatang gemena tiba-tiba nacueri kita mari bolaiwe yul lemuaga kira-kira pawi inni akhafullah metoladekan kung Allah Ta'ala wadi jaji ya merubawari rampe makada ini kesempatan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salam betul-betul ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat luar biasa. Makanya Nabi Yusuf mengatakan inni akhafullah. Betul anda Allah taala. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an tidak pernah disebutkan bahwa Nabi besar Yusuf alaihi salam. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi besar Siti Mibawang Napunani. Aga yang napunani ia naritu ampe madicing. Jadi narik komelo ki makasing rifadat tak rufatau tapi dicingi lalui ampeta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabari lalenna iya SW angkati memperingati maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita membicarakan persoalan kelahiran. Timbul pertanyaan. Maka kira-kira ide rufatawe riwatut tak rijajian pada muaga bati na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pugo nasabayaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari kelahirannya ada si matana na pugo Nabi deka galai sangadinna berpuasa. Makanya tungke asona asini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa sunnah. Setiap hari Kamis Rasulullah melakukan puasa sunnah. Nasabah yaro asona asining bertepatan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
magi pale pasabarang iro nabita na puasa ri aso na kamisi nasaba iro aso kamisi aso ri tarimanay sininna amalak maricingi, makanya nabita natutui amalak maricinna nasibaway puasa sunnah. Ya to si biasa ini puang dari ko jajiwi anak tak misalnya jajiwi ri aso na salasa tanggal siapa ya soy tanggal 25, berarti tanggal 25 ulang 10 tanggal 25 ulang 10 2023, berarti kita biasanya narapi ini ulang tahun ya yaro nagita nariko narapi aswa jajingan nade nang kanarayakan ni biasanya ulang tahun ya to si idi biasa nariko narapi aswa jajingan ta yang biasa kita lakukan adalah ulang tahun. Melo kama kutana tiga kira-kira makan rehuru nariko narapi aswa jajingan ta harus ki ulang tahun, harus kita bikin kue, harus kita tiup lilin dan lain sebagainya. Tiga kira-kira makan rehuru angka dan naramperi dalam na akurangi makutobar oleh hadis. Dan terkadang biasa ini rufata we anu farellu rifugau ternyata dia rifugawi. Ini yang perlu kita bahas. Yang pertama, jajiwi anakta yang jajiwi anakta diusahakan tabangi widau cili atomna dan niari kama widau cili abiuna. Itu yang pertama. Tapi narik kumakunrai, narik kumakunrai loki bang widau cili atomna dia namarigaga. Meloki kama widau cili atomna lebih makasing. Akan tetapi narik kumeloki langsung kama tidak jadi masalah. Kemudian setelah itu ganda ni pitung ngaso umuruna, ganda ni pitung ngaso umuruna anata aga biasa tabugo dari ku ganda ni pitung ngaso bu akika pekogi cara tama bilang dari ku melori akika anata nasabak kuni biasa ini rufata we mega salah pahang melo in akika anakna ternyata yaro anakna lahir misalnya di asona salasa tanggal 25 takti asira aswiwi ili berarti narikomelo ki mabilang mapamula kiri asona salasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu berarti asona asine napa wendi ngari akika anakta ya akan tetapi nariko yaro anakta jaji wiri asona salasa tanggal 25 ritakte 2 yari gatakte telu peko ki carata mabilang jadi carata mabilang pun ini perlu dipahami. Nariko tate 2 yari gatate telu yari gatate sendi na jadi tangga suwe berarti mula-mula kita menghitung adalah mapamula di asuna arabang Kamisi Jumat Sabtu Minggu Senin berarti asuna salah sana puwadi di akika nah sabak lesan nih labak nih waktu lorwewe berarti mulai kita menghitung di esok harinya tepat nih pekoga di pale pa ustaz narapi pitung ngeso nadi pagaga maka wali rebalancai ya bembe yari ga sapi nari kuna rapi pitung ngeso di pagaga daleta hari ke-14 nah kita akika anak tadi hari ke-14 nari kuna pagaga daleta ustaz tambah lagi 7 hari berikutnya nari kuna pagaga daleta ustaz ulap paimeng di pagaga daleta ulap paimeng tope mapi nari kuna pagaga daleta tope meng aja bawa nanti tetanggala aja bawa nanti tetanggala namun ini boti pimatu kakana napi di akika andrina dia nama rigaga yang penting di akikai magi pas sabarin ternyata puang ternyata ia tuh anak-anak narik kode napura di akika sama hanya kita gadaikan saya ulangi ternyata ia tuh anak-anak narik kode nari akika sama hanya kita gadaikan contoh mari lo doang nih anak na lori pengalataan na sabak mati itu matuan na ya Allah ikhwan kadang pengemanan nih sinin na dosa-dosa na tuduhay pajajak ya Allah maka dia ambang nih mereka na di gaga to matuan mo iko di gaga to matuan mo iko na sabade na pura na palapot ko tuduhay pajajak mo na sabak akika na sabak mega to salah pahap wang nasang ipura di akika anak na padahal di contoh magere sapi na sabak bunting ke kakana na pacu itu ni asenna labaddu siti amina dan lain sebagainya dan itu tahu na pacu itu ni anak na yaro maluluy maka dipurin nasa diakikan aku pa ustaz waktu na biasa buntingan sisana yaku tanangi ternyata maka cuy ini masaki kami de na akika na masaki kami bawang asenna
riasennya akika puang, riasennya akika ia naritu dipatungkeun olo-olo ia tuan anak. Misalnya bembe, urwane anata itu biasa dipugau siaga bembe. Dua. Narik kumakun rai sendi. Jadi perlu panasana kipuang maka dia tu anak-anak narik ko urwane wadi motos dua bembe wadi motos sendi bembe. Tabani. Narik ko sendi bawang maka yang liang bembe sendi na. Tapi narik ko mega mo duita de na mariga galoki dua bembe, telu bembe, apa bembe dan lain sebagainya. Semakin banyak semakin bagus. Betul tidak? Tapi engka syaratna ia tu bembe melori akika de nasambara bembe tu di akika anak ta digeresan ni maka damagai nomor sendi harus mencukupi umurnya de nawadi ri akika anak ta narikudi nagan sendi tahun umur na bembe tabani nasaba ia termasuk ya jama-jama kuto nasaba kebetulan saya juga imam desa di salah satu desa di Kecamatan Cina. Biasa lada ka magere bembe de panawad di rigere yaro bembe na rigere ni kasi majana maki makadaki napi 50 yaro bembe melo ni rigere. Mohon maaf jangan sampai ya sang aleta murah dari akika anak ta ternyata di pana termasuk akika. Kemudian narik ko pale sapi takut anak toy umurna siaga umurna yaro sapi nak pay wadi ripake akika minimal 2 tahun. Angkana olo-olo yan ni melo ni digere ya tu narik kumelo ki magere akika kuang apalagi narik kumelo ri akika anak ta usahakan tacatakan ni asenna tacata asenna kemudian tawiringi pa imam makadayewe asenna anakku melo ri akika karena disitulah niat pertamanya melo ri akika anak ta. Ia tu narik ko magere mega rufan nagere kuang angka agire sepakan riang angka agire sen akika angka agire sen kurban angka tu agire setinja lemanengi pandongenna lemanengi bacana. Kemudian angka tu biasa narik ko pur melo ni magere mapacue se di manu tapi ia romanu ia mani nagere pura mani rigere iro bembe ternyata yaro watwewe matanga inagere manuna na sabak mage de panapura na jenne ki ternyata melo kama kutana biasa ki mage majenne manu nariko melo ki magere biasa di jenne ki manuta ibu baramatindo ni deto bato matindro insyaallah deto na mita ya tu biasa nariko melo ki magere apalagi nariko manu ri jenne ki kajolo manuta yare gana de di jenne ki teki makan riguru tega ki mondo kacue-cue nari komero magere manu na jenne ki manuna tapi arena makutu majende kuni biasa mondo sa paha tawe ang katonga na biasa wita taw na jenne ki tonga manuna nabi sayti munna nabi serupan na manuna kemudian nabi sipan nina nabi sesi ajena maka ripuran di jenne ki ustaz gere ni jamaah yang dimuliakan Allah. Ia tu manu ede dari jeneki akan tetapi cukup cuci kaki, cuci mulut. Tapi sewe ajena, kemudian tadi sewe apa namanya papito na. Ika nang bisa ngi romanu tapura malejak tai, ya hari tapura mandetai, makanya kita harus cuci dulu baru kita potong. Kemudian apa lagi? Setelah pura digeresan ya bembe na, melo ni mabarasanji. Melo ni di akika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tala'al badrun alaina min saniyatil wada'i angkani lakenna mataningi kalukwewe angkatoni benena mefa ya anakna malagon cimelo ritepe sagembena melo ritepe sagembena biasana ini orwanewe nariko mabarasanji ki nariko ritip gemmek na yaro anakta ekone biasa madari salah pahat ki ide mafatawi ide to mabarasanji riwatun naritip gemmek na anakta yaro melo iri akika usahakan yaro gemmek na aja tatapang miri lalan na kalukwe aja tatapang miri lalan na kalukwe pekoni pale carana yaro gemmek na nariko fura rigoncing cukup tataro riwirin na yaro kalukwe
tataro iwerin na kalugoy tapat dapungan ni narik kofuran ni tepa gembek na iyaro gembek na tapat dapungan, kemudian kita bawa ke toko emas. Tetapi lo ke di pabalu udah wengi lo diagis tas, kita timbang itu rambutnya, kemudian tanilai siaga kira-kira na kena nilai na iyewe gembek na anak kue si kotoro yang lingani ulawin. Tapi nareko misalnya de loki pancaji dui de na marigagam siaga kira-kira tadena siaga angke na nareko di pancaji ulawangi siaga linna nareko di rupiah kami yaro linna duina ria sumbangan di panti asuhan, ria sumbangan di fakir miskin, ria sumbangan orang yang membutuhkan. Itulah yana tujuan dari akikah anak tak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir perlu dipaham nasibah umadece makadai nariko angkamuki mapuji lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita hidupkan. Tabatulaloy maulih, kita hidupkan Isra Mi'raj, kita hidupkan akikah, kita hidupkan barasanji, kita hidupkan dan lain sebagainya. Nasabak magai itu adalah salah satu tanda makadai engkaki mapuji lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Migini mapuji laur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fil jannah. Majapuri utama mana mati rilalenna surga pamasina pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi maku kuwi perlu ki hati-hati khususnya kepada kita selaku jamaah, khususnya jamaah masjid baik di tempat ini begitu pula di tempat lain. Kenapa? Nasabak mega tu maku kue paham-paham ia wedingi pasibukur ki pada tarufatau mari pas sabareng alina bawang makasing ibadana idi natiwi manaki maja. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Persoalan ibadah na bawa makasing ibadata beda ada cocok. Kemudian persoalan barasanji, maulid, Isra Mi'raj, secara umur mereka haramkan samanna nita alina panitia ria suri mundrina pun Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipaham makadai hal-hal yang seperti ini seperti maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pula para alim ulama guru-guru tidak pernah sama sekali membid'ahkan maulid, tidak pernah sama sekali membid'ahkan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Padahal dari kuma bicara ke persoalan padiseren andre guruta sudah berapa ribuan buku yang dibaca, sudah berapa ribuan hadis yang dihafal, akan tetapi tidak segampang itu mengharamkan yang halal dan lain sebagainya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.